Ngai thatu hai chibaile Hmar ni som ni pathum ni nga ni sang ni som ni Chanchinthar team tu Olivia F Tusing Amasan Chanchin langsar zul hai Manipur rengpa in Rajya Sabha member ni dingin CSM PSC chairman Dr. Chalton Linamo in Royne in meeting nei Manipura total lockdown ni sari sungpung Naga ho in Nagaland Sarkarin uisa zorle me akhapchu thirkir dingin angen Ziribam muna Assam Rifle Sompasari Z COVID-19 positive musuk Tu hin Chanchin Kim Changlemin Manipur rengpa leisemba sanazawba chu zanisun khan Rajya Sabha member ni dingin si alo samta Sesam na hun serahin pu sanazawba hi meitei namin thum dan angin Sakushing hakin pun eng adir keya meitei tongge yin si hi India Vice President pu M Venkaya Naidu in annei tirani pu leisemba sanazawba hi thadau ni som paku sang ni som ni khan Manipur Rajya Sabha member dinga thlangtling alonita Professor Dr. Mainam Binota Chairperson Manipur State Commission for Women in Mipui Shit Ding Thusuk Asimachun Hi commission thunei na hnuya tarik ni som ni paku thlamurnia thupui le hek na thu nei hai chu COVID-19 shipui in darzaw le in kharshi ania sunzom nok hunding ruk chu COVID-19 boruk an king deu huna athara in shit tirna simni nga ti in thlamur ni som ni pahni chani khan thusu kasim Dr. Chalton Linamo Honorable Chairman Public Account Committee PSC chun zani sun khan PSC meeting anei pui hi huna hin Finance Department le Home Department hai ko anya Finance Department ting hi Dr. Rajesh Kumar Additional Secretary Finance in Anroya Home Department ting ruk chu DGP Remchang no na lein athang theino Additional DGP Pu L Kailun IPS le Sri Gyan Prakash IAS Joint Secretary Home Hain Aninroy Hi huna hin Finance Department le inzoma Information and Technology IT System apoi mozi le plan thataka neya sintho atul ji hai ursun takin anshil tlang Home Department le inzomin bank ahaya security posting a hai bank hayin security langman fi sarkara asung thatno leya harsat na antu khai pumfe taka shil tlang ani thu ei thulak na chuna shil Ei thulak na ni tin thusuk Hmar Daily News in zani thlamur ni som ni pahni sang ni som nia atar langdanin State Bank of India SBI chun Manipura COVID-19 dauna mangding personal protection equipment PPE kit zathum som nga le ventilator pathum Manipur State Sarkar pek India pumpuya bank luntak officials hayin hing thum no hai hi Chief Minister Sri N Biren Singh Kuta Chief Secretariat muna anin hlan hing PPE le ventilator donga hai hi Manipur Chief Minister chun Jenims Director Professor TH Bimo le RIMS Director Professor A Santa Haikuta mangdingin peknok song ani thu thulak na chuna shil thulak na ina shil peidana Sri TH Sudhir Medis and Co Porampat ayang pali nei tu chun D-Box UV ray sanitizer Chief Minister Secretariat a official files hai suk thing na an mangdingin atholom ve hing thum no in hlanna nei hunahin Dr. S Ranjan Sri L Susindro Sri TH Satyabrata le Sri H Dingo MLA Haibaka Manipur Legislative Assembly Deputy Speaker Sri K Robindro Chief Secretary Dr. J Suresh Babu Health Services Additional Director Dr. K.H. Sasi Kumar le State Sarkar mi poimo I manizat anchang bokani. Thamur ni som ni pahni zani chunung darlia Manipur Cabinet in Chungchun Manipur State sunga nisari sung total lockdown dingin thu asukhluk. Lockdown hi thamur ni som ni pathum boizan ting dar nia in chandingani. Manipur Chief Minister Pu N Biren Singh chun a Twitter handle hing ang hinazik. Manipura COVID shipuing year mun enin Manipur State Cabinet Emergency Meeting chun Manipura nisari sung total lockdown thoding in thu asukluka lockdown hi atul chun nisari dang ke seini nga ti nazik hinga Manipura complete lockdown tho ani nok thut na san hi
Thobal district ka mundanga injin lo COVID shipui kai mi manizat musuk thar anum leyani Naganham hai in khai khom na lin tak naga ho chun Nagaland sarkar chu uisa zorle me khapna dan azam chu en non ding in ngen na sim Naga state sarkar chun lim ta thlamur ni thum sang ni som ni khan Nagaland sunga ramdanga in thok ui lak lut uya sumdong uisa zorle me akhapa hi khapna hi nagami puitam tak chun tha antino hlela Naga nam nun phung kalani tin nasatakin an soiselani Naga ho in ngen na asima hin Nagami pui hayin an wi safa kan top san chung no dingani lein hi dan hi nuizaburan changel dingani Naga ho thusuken ashil peina chun AP le pu haya in thok India lal hai ro rel na nuya ngai lowe ni lein Naga hai namji nun phung le fak le don hai hi India mi vai hai le khai khi thei chi anno chulein ei du zong fak le don theina pingvo hi tu khoma milak pek theino ni hai ing ang thunei na le rorel na khoma ei fak le don thua namji hi mithak danglam pek theino ni hai ti in azik Nagaland sarkarin wi sa zorle me akhap burel hi Central BJP sarkar nor na leya an khap nitakin an langa Naganam hai fak le don thu chena sarkar thlungpui ahungin rol ni an shri thi Naga hai chun an theida hle ni nan lang Kadamtala Ziribam huna 37th Assam Rifles laya mi sompasari laizet chu COVID-19 positive musu kanni Anni le team hin hilai huna mi somku zetel chu COVID-19 positive musuk tharanni Mi sompasari hai laya parit chu an camp sunga quarantine center a shrimanni Hiba kahin Assam Rifles sipai pakhat chu COVID-19 lein athi ti report a saboka Amiruk chu Ziribam Chief Medical Officer CMO chun District Health Thunei tu haya in thok chungang thu ingkhom adong no thu ashil CMO hin ashil peina chun COVID-19 test hoding shim hin test ding hai minglis chu CMO kuma pek hlak ania Amiruk chu Assam Rifles hai hin chu akuma an pek no a nilai nia in thok COVID-19 test ding hai shim chu CMO Ziribam kuma ming pek lut masak pei ta dingani hi thu hi zomani theina dingin police thangpui na lak ni bokati ti inashil CMO inashil peidanin thotan ni khan Assam Rifles mi za somthum pathum zet test ania tholeni in mi somkudang test nok ni in tuta mi sompasari positive hai hi thotan nia mi za somthum pathum test hai laya mi anni Tholenia test hai ruk chu negative vongan ni ti inashil hitaka Assam Rifles za somthum pathum test a hai hi CMO kuma minglut masalawa test anni ti in CMO chu nashil sa Hmar khomkhan Ziribam police station a mi police somthum paku zet positive musuk an lo ni ta tu hin chu andam pe ta thu ashil hi police haiba ka hin 87 CRPF in thok mi pathum positive an lo ni ta anni hi imfala en kolme kanni Assam Rifles mi pakhat athi tia report hi thulak na ringtlak tak pakhatina shildan chun 37 Assam Rifles a in thok ni lawin Silchar Assam Rifles kema mi anilem ti in nashilbok Manipur COVID-19 ngirmun Zani Zandar Sari Chana positive case musuk tapau sangni le somruk active case zaruk somli pani damfel tapau sangkhat zali le somparit recovery rate 68.83% Ole khang hai pau kha tu ta Hmar Chanchinthar ei pung thei hai chu ani ngai thatu hai hun mangin hoiro